Krenut ćemo od kategorije dama. Treće mjesto, bronzana medalja Nađa Šarić. Bravo! Bravo, Nađo! Bravo, Nađa! Fotograf nam je tu, jeste? Nađa! Drugo mjesto, Ana Majstorović. Nagradu vručuje Bojan Stojnić. Bravo, bravo! Bravo! Super. I pobjednica trke Ksenija Moravac. Bravo, Ksenija! Bravo! Samo ovo da ne uđete u kadar, dobro. Prvo mjesto znači Ksenija Moravac, zlatna medalja, pobjednica trke u kategoriji 2017. godište i mlađi. Idemo jedna zajednička fotografija, Bojane, zajednička fotografija. Nađa, gledate ovamo. Bravo ekipa! Emocije su prisutne. Bravo! Hvala! Možete sići, idemo dječaci. 2017. godišnje mlađi. Treće mjesto, Marko Babić. Bravo, Marko! Pa to su neki zadaci. Nagradu vručuje Bojan Stojnić. Petica, bravo. Drugo mjesto, Joakim Ivanović, srebrna medalja. Bravo, legendo, evo ga. Petica, to, evo i medalja. Bravo. Pobjednik trke, Nikša Đulović. Bravo, Nikša. Nikša Đulović, pobjednik trke za Srpsku. Srpska bez podjela u muškoj konkurenciji kategorija 2017. i mlađi. Idemo zajednička fotografija, Bojane. Još jedan put napomena, kod mališana nije pokupio paketić. Duško Tadić, zvani Djed Braz, je kod automobila marke Ford. Hvala puno. Idemo dalje. Kategorija 2015-2016 godište. Nagradu će vručiti Dragana Rodić. Dragana tu. Jeste, Dragana znači u komunikaciji sa našom dragom Nikolinom. Idemo najprije dame. Nađa, ne možeš tu ljudi slikaju, moraš se vam. Idemo najprije dame. Djevojčice treće mjesto Olivera Gašić. Gdje je Olivera? Olivera Gašić. Imamo li Oliveru? Olivera nam je negdje nestala i uključi još jedan drug. A nije, dobro. Drugo mjesto Emilija Šarić. Bravo, Idemo Emilija. Bravo! Srebrna medalja, Emilija Šarić, bravo Emilija. Bravo! Pobjednica trke u konkurenciji djevojčica 2015. 2016. Tamara Poznić. Bravo! Evo Tamare, pobjednica trke, bravo Tamara. Nagrade vručuje Dragana Rodić. Bravo, Ture! Idemo fotografija, idemo nagrade. Trebamo smo obrnuti, ali šta je sad, tu je, dobro. Ništa, idemo još samo fotografiju ponaviti. Fotografiju ponaviti. Hvala puno, drage naše djevojčice. Idemo muškarci, dječaci. Treće mjesto, Nikola Guslov. Nikola Guslov, gdje nam je Nikola? Počne se grijati. Nikola, jesi tu negdje? Da nisi otišao po paketić? Nije tu. Ajmo drugo mjesto. Lazar Skanderija. Ajmo Lazare. Obzirom da znamo kod je mama, iduće godine ima da pobjediš. Jasno? Jasno? Dobro. Prvo mjesto, Aljoša Ivanović. Čestitka Aljoša. Aljoš je bio nas najbrži. Bravo Aljoša. Čestitke. Idemo nagrade. Aljoš Ivanović, pobjednik trke u kategoriji dječaka 2015-2016. Fotografija. Dragana. Osmijeh. To je to. Idemo 2013-2014. godište. Dame, trčala je samo jedna, ali vrijedna. Nađa Mikaljčić.
nagradu uručuje naša draga Sanja Kaurin. Idemo na prvo mjesto. Tu, bravo. Sanja Kaurin uručuje nagrade. Nađa Mikačić, pobjednica trke. Bravo Nađa, idemo fotografija. Priđimo, Sanja. Tako. Bravo Nađa. Vidimo se iduće godine. Idemo muškarci. Muškarac imamo sve tri. Dječaci, treće mjesto, Viktor Đulović. Idemo Viktore. Bronzana medalja, Viktor Đulović. Nagradu uručuje Sanja Kaurin. Drugo mjesto, Pavle Moravac. Bravo Pavle. Čestitke. Inače Kseniji, brat. Odnosno Ksenija je Pavlova sestra, tako? Dobro. Prvo mjesto, pobjednik trke u kategoriji 2013-2014 godište. Vuk Majstorović, idemo Vuče! Vuk Majstorović, pobjednik trke. Bravo Vuče. Nagradu uručuje Sanja Kaurin. Idemo nagrade. Idemo fotografija. Bravo ekipa. Odlično, vidimo se do godine. A sada predajem mikrofon Vesnu Jančić koja će najaviti start trke seniora. Peta je kroz cilj prošla Marija Subotić. Njoj će nagradu dodijeliti, odnosno pehar, Dejan Travar. Gospodine Travar, izvolite. Čestitam Marija. Četvrta je kroz cilj prošla Dragana Roljić. Treća i prva koja se penje na ovo postolje, Sanda Skenderija. Druga je kroz cilj prošla Snježana Pisarić. I pobjednica ovogodišnje utrke Trčimo za Srpsku je Jelena Kosić. Hvala gospodinu Travaru što je uručio ove pehare, a Jelena Kostić dobija i specijalni pehar koji će uručiti Svjetlana Gligić, a to je pehar koji nosi ime Tijana Kostić-Gligić, naša atletičarka koja nažalost fizički nije više sa nama, ali je tu u našim srcima i svaka trka koju trčimo u ovom gradu, trčimo je za nju. Tako da je Jelena dobila i specijalni pehar sa Tijanim imenom. Hvala Svjetlani, hvala Jeleni. Čestitke još jednom svim našim... Tako, dobro. U konkurenciji muškaraca peto mjesto, Bojan Kosić. Idemo u mene. Bojan Kosić, peto mjesto. Idemo je Bojan. Bojan Kosić, peto mjesto u konkurenciji muškaraca. Negdje je Bojan nestao, idemo dalje. Četvrto mjesto, Branislav Čelić. Branislav Čelić, četvrto mjesto u konkurenciji muškaraca. Nagradu uručuje Sanja Kaurin. Čestitamo Branislavu. Idemo dalje. Treće mjesto, Miloš Velušić. Bravo Miloš! Bravo Miloše. Treće mjesto, pehar zaostrano. Treće mjesto, pehar uručuje Sanja Kaurin. Treće mjesto, znači Miloš Velušić. Drugo mjesto, Davor Vidović. Idemo Davore. Evo Davora. Davor Vidović, drugo mjesto. Bravo, Davore.
sve redovni učesnici Banjalučke trkačke lige i trke za Srpsku. Na kraju pobjednik, čovjek koji je branio titulu osvojenu prošle godine, Žarko Jovanović. Žarko Jovanović pobjedio i prošle godine, pobjedio i ove godine. Sljedeći ručni pehar. Dobro. Idemo zajednička fotografija, sad je priču malo. Zajednička fotografija, Bukarci. 5. mjesto Fran Kostić, 4. Branislav Čelić, 3. Miloš Velošić, 2. Davor Vidović, 1. Žarko Jovanović. Momci, čestitamo, vidimo se na godine.